My Yeah. name is John Takpor. John Jampol. So, hello. Oh. Can you speak English? 50-50. Ya, 50-50. Lu kira lu lagi main Who Wants to be Millionaire kali 50-50. Gak sekalian, call a friend, phone a friend. Where are you? Poland. Oh iya, gue tahu lu dari Poland, tapi lu mana? Muka lu nggak ada. Oh, oke. Can you speak English? Speak English. Iya. Can you speak Thanks. English? Hah? Speak English. Yes. Oh, good, good. Why your Good. Why your camera to the plafond? What? Where is your face? Lagi ngopi enak banget deh. Waduh, you are in salon. Are you from South Korea? Tapi ada orang Korea di salon. Aduh. Orang Korea rajin bener ke salon laki-lakinya. Laki-laki main bola ngapain itu kakinya biar pada masuk batu. Ini mah laki-laki ke salon. Ampun. Orang gue dulu laki-laki main di got. Nyari encu buat cupang. Main gambaran. Main bola gebok. Nah ini laki main ke salon. Ya ilah lu. Ampun deh. Laki tuh main tuh keluar gitu. Keringet. Main apa ki? Lu main layangan tuh, ngejar layangan, metang gitu. Panas-panas tuh baru laki. Hello. Hello, Can you speak English? little. A little. Okay, good. What's your name? Marisha. Marisa. Oh, okay. What are you doing? Listening to the music? No. No, I'm just bored. Oh, okay. How old are you? 15. 15. Oh, so you are a junior high school student, yes? Yes, Yeah. high school. Oh, you live in Poland? Yes, Delay nih. In what city do you live in? Kielce. Kapsa. Oh, belanya Mampang nih. Anyang gue. Hello. Hi. Hi. Do you speak English? Iya, I speak English. Can you speak English? Yes. Good. What are you drinking? Champagne. Champagne. Oh, good, good. Minum terus ya, sampai kobam inti. Daj troszkę. Where are you from? Ya. Minum terus sampai kobam inti dah tuh. Campur ame inian obat nyamuk bakar deh, kayak oplosan. Meninggal besok. Can you speak English? Yes. Good. What's your name? Kunegunda. Gundala Putra Petir. Gundala. Gundala. Namanya itu Gundala. Bisa ngeluarin itu dong. Apa yang namanya Chidori? How old are you? Oh, How old are you? I am 15. You? 16. Oh, 16. Wah, you older than me dong kalau begitu. Yeah, Yeah. you older than me. Is there any snow? Snow over there? Noctam. Nokdam. Yeah, you are very chubby. Your cheek very chubby. What's your name? My name? Yeah. My name is Banaken Bosoken. Banaken Moshoken. Iya, Banaken Bosoken. Kan baik istrinya udah meninggal kali. Tuh, you inside car ya? I Cheng Chang Chung.
Kurva. You're fucking kurva. Here shit. Deh. Halo Bang. Yo Bang, lagi santuy kayaknya nih ya. Santuy Bang. Yo, nggak sekolah ya rambut gondrong ya ente. Oh libur Bang. Libur ya. Mumpung libur. Kagak kena razia Kapan lagi Bang? Kapan lagi gondrongin aja weh. Kapan lagi bisa gondrong? Entah kena razia dipotong pitak lagi Kak. Mumpung libur panjang. Betul juga ente. Waduh, nih bocil FF yang suka main FF. Orang mana nih Bang? Orang... bukan Bang. Oh, kirain suka main FF. Orang Jakarta. Ente orang mana? Oh, Jakarta. Main Mobile Legend gua Bang. Gua orang Sukabumi Bang. Oh, orang Sukabumi. Nggak jauh-jauh banget lah ya. Jawa Barat ya. Iyalah. Iya, like Earth ya, Sukabumi. Kereta, Bang. Naik kereta sampai Bang Jakarta. Tanah Abang, Bang. Bener juga. Iya. Main Mobile Legend ente ya. Iya Bang. Ente subscribe dong YouTube gue. Ente lagi streaming nih di YouTube gue nih. Apaan Bang? Nama YouTube-nya Bang? Namanya Parodi Kehidupan. Wah, bentar Bang, gua cari dulu Bang. Web di mana, Bang? Live di YouTube. Gue Parodi Kehidupan. Gue kerjaannya nyari bule-bule aja di sini. Oh ini iya lagi live nih. Iya enggak? Ada gak ente di situ? Oh iya. Oh iya kan? Aduh ente ditontonin sama subscriber aneh nih jadinya nggak apa-apa lah ya. Yang penting ganteng kan ente. Oke, gua subscribe nih Bang tuh. Udah di subscribe Bang. Wih, mantep dah. Orang terganteng Sukabumi ya ente. Mantap ya Bang ya. Waduh. Waduh. Iya, gue nyari-nyari bule ketemunya ke Sukabumi. Sukabumi di mana gue bilang? Pengen ke Polandia kok ke Sukabumi gue nyasar. Inilah Bang, ngopi Bang. Ngopi. Sukabumi. Aduh, jauh ntar dulu lagi corona gue ngeri. Lagi banyak banget. Walah, terobos aja lah. Lagi banyak corona, tetangga gue pada dikena, ampun dah. Sono emang kagak ada corona. Apa Bang? Emang di sono kagak ada corona. Ada. Oh, tapi nggak parah, nggak kayak di Jakarta ya? Nggak parah, iya. Di sini mah ampun deh, zona merah. Bang, nama Abang siapa katanya Bang? Nama gue Latif. Nama ente siapa? Latif. Iya, Latif. Oh, nama anak Ari. Oh, Ari Beng Beng. Oh, ente bukan top. Nah, Ente hampir bener tuh. Ente gak suka top ya, sukanya Beng Beng. Oh iya. Ente pencinta Beng Beng emang ya. Ampun, kita jadi ketawa-tawa. Ada tuh Bang, motivasinya main Ome ngapain Bang? Belajar bahasa Inggris gue di mari, pengen temu bule-bule. Ketemunya orang Sukabumi. Ampun. Sukabumi mah orang Sunda. Apa-apa lah Bang. Orang Sunda ya, orang Sukabumi Sunda kan ya. Ya iyalah. Aduh, dia aja dah. Abang bisa Sunda gak? Kagak lah, orang gue jadi Jakarta mulu, ngejogrok di mari. Ya elah, belajar lah Bang, biar apa gue cuma bisa aing-aing doang, aing kunaon eta damang batur balong. Masa oh itu mah kasar doang Bang. Iya, gue pernah ke Garut gue dulu penelitian 2 minggu. Yang gue ngerti, iya yang gue ngerti itu doang. Kunaon eta damang balong apa lagi? Yang lebih banyak bacanya Bang. Iya, ente tenanaon, iya. Tenanaon. Iya, naon lampu. Iya, tenanaon. Lampu naon. Itu neon Bang. Tenanaon tapi kuna naon. Kunanaon, apa lagi nggak ngerti gue dah bahasa Sunda. Nanaonan. Waduh, ente main Ome TV mau ketemu siapa ente? Mau ketemu orang bule juga? Iya. Wah, mau belajar bahasa Inggris. Ya, Bang. Iya. Makasih nih ya. Duluan ya. Ya, Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam.
Wah, ini nih. Nieme Popolski. Nie mówisz? Okay, but I speak English. Yeah, I speak English too. Oh my god, I speak British. Yeah. Brother It's better. and Russia, привет. Why are you talking like that? Aja, aja, aja. Where are you? Where are you from? Poland. We are from Poland, Poland. Russia, Ukraine. Huh? She's from Russia. Oh, Rusia, Ukraina. Привет. Yeah. Привет. From Ukraine. Oh, Ukraina. Shakhtar Donetsk. She's Russia. and I'm from Ukraine. Oh, from Ukraine. Yeah, I know. Ukraine. Shevchenko. Yeah. Spanish. Yes. Yeah. Objedzie świat. All country. Okay. How old are you? Are you student? Yes. Student. Oh, you student. You study in here in Polandia. Yeah. Yeah. Okay. What's your name? I'm Ola. Casanova. Waduh, Casanova. And I'm Roxanne. What? Christine? Roxanne. Rutsin? Roxanne. Yeah. Oh, okay. You from Ukraine? Yes, yes. Anything do you want to ask me? No. No. Oh, ya udah. Don't care. Hah? Apa? Oh, you don't care ya udah. Heeh. No, I'm just kidding. What's your Oh, name? you just kidding. My name. Kidding. Kidding. My name. My Yeah. name is John Takpor. John Jampol. John Takpor. Yeah, again. Yeah. John Takpor. John Dapor. Tak. You know tak? John Dapor. Tak in Polish means yes. Tak. John Tak. Takpor. Yeah. John Dapor. Yeah. Great. John Dapor. Yeah. John Dapor. Traktor? Traktor. No, traktor. Takpor. Też nie książki brzmi w trzcinie. What? Książę. What? Księżyc. What did you say? I don't understand. Księżyc. Apa? Moon. Moon? Moon is księżyc. Xiangxi. Yeah. Księżyc. Yeah, Xiangxi. In what city do you live in? I'm from Command. Łódź. Command. You from Command. I'm from Łódź. I'm from Łódź. Command. Łódź. Łódź. A ja z Chmiełniowa. Nie apa? Nie. Chmiełniowa. Apa sih? What? What? I think it's very hard to pronunciate it. Hard to pronunciate it. Kenapa sih gue pengen ketawa mulu deh. Aduh, ente, do you have Instagram? Yes. Of course. Oh yeah, I want to see your Instagram. Oh, Yeah. yeah. What is your Instagram? Can you write it in the chat box? Ukraine, first Ukraine, Oh. Russia, Apa? Rasa. Russia is this. Is this? Easily Padish. And Oh it's mine. yeah, it's mine. Kira Riur. Yeah, Kira is from Russian. Russia. That Oh. is my pseudonym. Oh, Kira Riur. Zadinska. Yes. Yeah, Zadinska. Nick. Hah? Nick. Aduh. What? Apa lagi? Enggak, Nick tadi inti ngomong Nick. I don't understand. Oh, you don't speak Indonesian, yes? No. Yes, I speak. And because Oh, you go to Bali, so you know Indonesian. Yes. Many Caucasian people at there. Yes. I got Caucasian people in there. Yeah. Sorry for my accent.
No problem. Yeah, No problem. this is just my accent in Jakarta. Yeah, my ethnicity like that. We have to Ngomongnya. go. Mwah, kisses, guys. Oh, What? my name is Ismet. Is good. My Yeah. name's Farah. Farah. I refer. You from Kazakhstan, yes? I Hah? Apa sih? Are you from Kazakhstan? yes, Kazakhstan. Kazakhstan. Yes. Yeah, what are you drinking? You drink What? What are you drinking? Yes. Yes, lagi gue tanya apa yang lo minum? What are you drinking? Kazakhstan. Yes. Yeah. Sorry, no good. My way. It's not good, yeah. Good. No good. Yes. Oh, yeah. Itu minum apa sih? Ini. Marjan. You drink marjan? Gimana point blank deh tuh. Anladım. Oh. Assalamualaikum. Yeah, good. Your pipi is tembem. Pipi ente. Iya, I Muslim. Wah, YouTuber. Are you YouTuber? No. No. So, what are you doing? I'm bored. On board. Playing game? No. Oh, no. You working? Working, eh? Yes. Oh, you are working. What's your name? Hannah. Anna. Oh, you are from Germany? Yes. Yes. Okay, good then. Because many Germany skip me. Iya, ya, lu mah diem bae lu, tanya gue dong. Ini TikTok dikit lah. Ini gue ganteng nih. Follower gue banyak nih. Hello. Are you still there? Why are you silent? Don't know what to talk? Yeah, I don't know. Oh, you just playing Ome TV. For what? You wanna find a boyfriend? No. Oh, you have a boyfriend? No. Oh, no, not yet. Okay. How old are you? 16. 16. Oh, you are a student, yes? Yes. Iya. Oh, good deh. Ente, are you from Munich? Where are you from? Are you from Munich? I'm from Bavarian. Oh, yeah. Yeah. You know Jurgen Klopp? Nggak tahu ya ente. Iya, Marco Reus.